Iz Mozaik knjige. Knjige. Šta sam krivo opet rekao? Bilo i prvi put. Ne, nije bilo tako prvi put. Bok, ja sam Filip i odgovaram na pitanja iz kampanje Djeca koja čitaju postaju ljudi koji misle. Pa za mene je čitanje važno zato što te izgradi na neki način kao osobu, gdje možeš naučiti puno o svemu, postaješ elokventniji i možeš se snaći bolje kroz život. Ima ih jako puno, međutim najdraža mi je Harry Potter. Pa jednostavno škola i fakultet i možda, ne znam, od doma neka znatiželja za znanjem. Gabor Mate kada tijelo kaže ne. Vjerojatno Harry Potter. Pa Miro Gavran, pa ja pitam kako je. Filip Glavaš by Filip Glavaš. Pa Bilbo Baggins iz Hobita, iz Gospodara prstenova, jer je mali, jer bi bilo teško, ali on je uvijek spreman na avanturu. When bread becomes air. Smatram da je dosta duboka i da te priprema na neke stvari u životu koje se moraju desiti. Pa mislim da se sva djeca mogu pronaći u bilo kojoj knjizi i da nemaju neki strah i da ne misle da je to nešto dosadno ili da moraju to raditi. Da ima jako puno djela koji su zabavni i da moraju pronaći bilo koje djelo koje se njima sviđa i na taj način se zaljubiti u čitanje. Pa ja ne bih mijenjao nijedan kraj knjige jer je to pišćev neki pečat i mislim da je on zaslužio poštovanje, tako da ne bih mijenjao ništa.